Takmičari su dobili zahtevan zadatak. Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće i obavestio takmičare Elite 9 da je potrebno da se prijave dobrovoljci kako bi se najmanje u Šimunovcima odigrala igrica. Draga Elito, vreme je za izazov. Neka se odmah prijavi 20 dobrovoljaca kako bi odigrali igru velikog šefa. Kada se podelite u grupe, nema naknadnih promjena. Vođa mora jasno i glasno da izgovori ime svakoga ko će učestvovati u igrici. Pozdrav, veliki šef, navedeno je u pismu. Nakon što su se dobrovoljci u Eliti 9 prijavili za zadatak velikog šefa, stiglo i drugo pismo na adresu Bele kuće i takmičarima su detalja objašnjena pravila današnje igrice. Draga Elito, vreme je za izazov. Kod drvenih vrata čeka vas 2 činije sa sunđerima. Svako od vas treba da sunđer napuni sa što više vode, a potom da te sunđere u flašu i ko po prvi napuni flašu do kraja, bit će pobednik ovog izazova. Pozdrav, veliki šef, navedeno je u pismu.